Ni mami kelu ndolo loma. Kelu ya Londina. Ni mami Uluwatu, ni mami Nronro, ni mami Nui. Mami bo binata kana kelu ngatango ni mai sotambula tali nandone singatambu. Mami bisotari bukan dua mata bubale. Ki mami bukan tamani tigo bike muni. Wakelu bike muni. Waturanga bike muni. Kemuni na ni mami Nui. Na wale na kelu ngatango. Ibe wasi na nomni bo sekira na lube muni aratigo mai na onole bombola tangan. Kadibe na doni naki. Isabang nga tagirit ko na mata bubale. Siyang wala nga na puno ni Takataka na puno ni Bingarabi. Pero hindi ang ni namu ni lolo may buru-bura na puno ni Sambi tirit ko kin. Yung sa tataw na ka na songgo niya na bukadorit ko na namu ni Singatambo. Na VOC, Sere, Tamasu. Me bukiki na nambula ni Bakambauta, me kokowa, me ganga, me tawdok. Kanawara kina namu ni Lismay. Buli ni Bakambauta ni Tamatan dua, ni may mata bubale. Yung mga nakatakaturang ano kunin na maluwi kimam, ni nomu ni alutam, kim sakre kamasuta, me vetu beri, me buke, me bakang tak. Na boleh na nomu ni borongo. Biar na luwi kimami, ikimami ng gase, sinindua na bota luto. Na kalungat ni ngarabi kaluwi, na nomu ni Singatambo, mami masu na bawa ni na buku ni sisu ni mami sor ka ni mami bakamul. Amen. Amen. Meni Singatambo binaka Matthew Rosa ngabulu kawalu chin kaliwa okoya mondonga ilako kabakalonga tateki ira na leo ni vebo nuwa kedenga kapaptes teki ira ena dhain tamamundo kena lubena kena elotam o kata menongu na kalonga na matango mu bos ni bekindabaki tomanda o bekindabaki na matubale bakalo tama kalona tamana lubena kena elotambu o bekin tabaki ni tega buti kumena be matu bali keda mena north tega buti kume be tamai terrence ke na matu bali sukune balu sandu kinda bagi tuna mataka ni kuwa kalon tamana lubena ke na lo tambu ona di takoso bertuna matu bali me stoke o nganengu anti meme tina itukana sandu kinda bagi chiku tina itukana na mataka benani kuwa kalon tamana ke na lubena ke na lo tambu patala ke ne be nungu kai tamai sera Mesara sandu kinda bagi chiko vita mani mataka binani kuwa aku sarani bi tau tatawanga tau sandu kinda bagi talchungana mataka binani kuwa kalon tamana libana kinal tambo coach kento so mai bertona vita mani mai dabi or to chinei luke o luke bateke are sandu kinda bagi chiko i antikar na mataka binani kuwa kalon tamana libana kinal tambo pakamai bei Birmingham, bei Ana, i tawana sa kinda bagi tuna mataka binani kuwa, mana kalon tamanu lebih kenal tambu, ben tadiung maliu tama Ethan, kinda bagi tal chunga ni kemni tadiung guna mataka binani kuwa, pang mai biki tona sauda, bei tal song lotu tama epi alta short, kinda bagi chuko matanggali na kalon tamanu lebih kenal tambu, bata kena matu bubali, loko sertiga ni pena uci ngau na kinda bagi nunggu matu bubali chiko, kui, bate rono soli na mataka binani kuwa sandu kinda bagi chiko rono tamana lebih kenal tambu. Kinda bagi chiko tal luke. Children, for those that don't know the speaker of the hour for us this morning, I'd like to take this time to briefly introduce Tal Luke. This is Tal Luke Narambe from Fiji. He's Rachel's uncle, Tal Luke. Usa kinda bagi kitu kuna mataka na likuwa batike na matu bubale me biti kita wa South Pokaviti na nomu lingom na be sureti mo me was tukni ke ngus tukni kalobi kito na mataka na likuwa usa bagi kitu tal luken kalon taman leban kenal tam sa waling tal chunga na bos ni kinda bagi go na mataru kuruku be nangay muri mai na mataka na likuwa me sarna wid o katal chunga na bos ni be kinda bagi sa taurau chunga
Sanggai suret kenda kera ninga indua nenda sere kera kenda buna nganda tukina daki tudaki talanga batana mateni sere naka. Kera suret kenda ndu som da masu tamai kima melo malangi kima misa mai ndambe ani na wata ngo na lube muni turanga. Turanga kima mi wa mi binaga takana nomni singa tambu sa tunggo bi kima menesan ni buru-buru sana ngo. Wa binata wa lebu turanga ni kima mi andra mai ndana mataka binani kuwa. Ding ne loi kima mi tuparo ne loi kima mi turanga mu kima mi mai ndambe bata baka bete dini. Wa belu beni. Mu kima mi mai maro takabata na nomni singa tambu. Wabinata ba lebu turanga na idolo sa me woti ani na kon ni singa. Wabinata ba lebu na itabi sa me garabirau turanga. Wabinata ba lebu turanga na nomni alo tambu na daka tuna ni mami duimbula yandua. Wei koe ngoni ndondua, wei koe ngasi ndondua turanga na bunua. Kima mi laku tukine, kima mi wabinata turanga na nomni bibaka ngataki. Nira redi kima mi na tamata rasingi redi kima mi redi kemni kima. Wabinata ba lebu turanga na nomni beli utaki. Na bul non tonu bibiki na bilu taki tsuku ni song ni lot go wabna tik ba lebu turang na bul ni we matu bale na ngon lalai ra tsuku raw na mataka binani kuwa na renjini bale bikima na lili ni matu bale wabna bikim ni turang ni mami duimbula raw ni duimbula ni samita na tabi na noa kima min dambe raw turang na mataka binani kuwa kima maru takabata na nomni singata Wabnate wale buturanga na nomni alo tambo na bika e wa bulidi ki mami ki na lomni madao sa me wotingo. Turanga ni sa na nomni singa tambo ki mami wabna taka turanga na bika li lebu ni sa pakai dor ni mami du impula antua. Ki mami kere turanga na nomni ling ni be busoti kere kere turanga na nomni ling ni be sere ki turanga ni mami vol da. Turanga ki mami dambe ki mami masu dambori chikan bi ki mami masu like chikan nambul ni numni talai turang tal luki mai viti. Kira turang ninge lumuta na musunu ninge bosa mai turang wakanga te kua turang na mataka nani kua mo kimami tu barau ne loi kimami turang kimami jingoma ni tuku ni sa baru takatu. Kira turang mo ninge liuti kimami ni tuku sa tuku na singa tambu na ni kua
Me ada tsunga na num ni baga tule wana ni mam ni polo te ando turang. Moni lorai tsunga kem ni turang ki mami ka kun lorai. Kira turang moni ngai chiku bote ki mami. Liuti ki mami chiku. Sangai masu siang na tanya dam ni dombo nga suni bukan bola. Amen. Amen. Ngon sar nen to tithes and offerings by na numi tsunga na nen to na kachini se laku tsunga nen to local church na ado ni ado mai na nen to kani bibakan do ni me bena South Indian Conference me sa do nen to mera nin dollar kin nen to church account ngon ngo nen to sung lotu se lingo mo tsunga na free will offering na bank account details sa tsunga gori tithes and numu tithe tu kachini kera tsunga kera ni laku tsunga num local church adab nangon nangai tukunen kina kesa dol nen to account me registered and me biu bena kani South England Conference ya. Okay. Mas manda na boleh na ni mami kelo na boleh na ngau na talengo na kena tomani na ni mami ngarani kelo na kena boskari na kaya ngai no muni na ikatini kena ni mami bagi binaka na ni mami suli na suli me buke kina na bingara bina lo mani sulut me tos talanga kina na rakaka na bono ki me bitu kina me tarai buru-buru talanga na boleh na lo mani sana roni banga takatu ni mami mula may matabubale. And doon daw ni Loma Muni. Kimamiyaya ni Zakazakayanga. Karena garabi na itabilebu ni Zakazaka di Bakambulelo. Wara itu na naman ni Lismay. Walang ata na linga doon tigo na singa tamungo. May mula talaga sa sulibi ke muni sisu na Bakambula. Amen. Deuteronomy 6 verses 4 to 9. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk to them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Amen. Amen. Sabbath Church, our scripture reading comes from Psalms chapter 139, verses 1 to 10, and it says, O Lord, you have searched me and known me. You know my sitting down and my rising up. You understand that my thoughts are far off. You comprehend my path and my lying down, and are acquainted with all my ways. For there is not a word on my tongue, but behold, O Lord, you know it altogether. You have hedged me behind and before, and you laid your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain it. Where can I go from your spirit, or where can I flee from your presence? If I ascended into heaven, you are there. If I make my bed in hell, behold, you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost part of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. Thank you. Na boleh Paul na bikin tabaki via wow di mina kata tiko na kelunga tanggo ve kemdo na bini kelo do tiko na UK South Vagaviti na buku ni namundo pesureti ngole tiko mai meu vai tavia na kena bagandota kena tukutuku ni kelo na singa tamu ni fu
Klani da sa masulaka tiko mai na tukutuku, masulaka tiko mai na ngau nongo, ana kumasu ni kalu, na vibuke, na vakalongataka, na nonda sokalu, na nonda singatambu, me bakai da sa mai dono makatiko, na mataka ni kua. Na ultanga, klani ni sa rede tiko na kenila belabe, sa bitu kayani, the most important mission field. The most important mission field. Se na vanua ni kaulotu vevalotaki bimbi taundua. Na ukila ni Gospel Commission viwa se rosu kawalu tika via rosu bulu. E vande teki na tabilebu sabado la tabi kena na kalu. Na kena kau na tukutuku e bura todo. Na division go na South Pacific Division launch taka na initiative na SPD, South Pacific Division for Christ, whether in my Brisbane, Watson Park, and vida na Mother South. Rangole kina na vagalislis may bola, rangole kina na italatala, ratigo talanga kina sona nonda leo ni lut. May na Pacific todo. Ano yan todo na Pacific wakati kina Australia kina New Zealand. Na kaya nang revi me wande taki na tabile busha kalibi kina kina na kalu na kauni kospeli rara mo buruburu e vagalu tego buruburu e mata tamat dui vosovos dui roka niang imbera niado ni vagatau itu na lote vite sa mga mata tiko na bango na Fiji for Christ kana voador tiko na bulau kusita na kakamura kina kila babarau kina sada kama tiko di kuah na visto ko lo que deve ter que muito como na bula tsanuel na ve programa isto sari tiko na nema mi vole ni lot mero ni kamburo tiko na sore ni kau ni kospeli na bingo ni sale so esa muri mero ni budi ni kina na biokani wato de teito kina na kina boro tagnelo estamos shuki na songoni lebu kina sana na magitu kina na bula kusiti abo tigo vida na bula ia na matani ko one via bande tarabiken ena nonda segini mule vama na vaga ni kolu te burbura o bombota me na bita tigo na nonda bakasap o si vive kenda na itumutum na tata na nana na dava na idolo lebu tondua me na veka kede rauni na numa na tamata wana na nukina na itumutum na dava na vanua ni kaulotu bimbi tondua ka sini na ndonu vea umumureda ka bimbi me rauni na masulaka mi buke kete kile na kalu ena itabi lebo mo sa wili tiko na nonda lesoni na mataniku na bola ni bagarua wa se ono watalaki na bola ni sami don rotul se ukadiwa dua kinatin rona wasini bolongo ke bakamo na reda baka malua kasama taga babina ka roba mimbi taga tigendo ka roba mimbi tatiko nambula na vishinga nambula ena serau nikelu oyau me voto de takiau de vishinga todo a que na cauda cava aba kasar nga usa bullet tigo ni serau nikelu au wala katiko tigo nakelu nakelu rediau au redikwan nakelu romodiau au romodikwan ka queda da cava na sokalu na bula ningarabi kalu me voto de taki ena ka kede au boedo nungu dagadaka na nungu ningarabi na nungu lomani mata bubale na kau kania ena ka kede boedo no bone no miau ni un bula tiku ene sierra unikulu
sinolindoraka au na bunitaka. O sivi, pakota tira bakasama ngori, nanda unisabi. Na baganda babiti, na boleh dibawa na waseono. Uli kamai, na tikine tolu ngora sombu, ia muni rongana manda na Israeli, kabagang bauta muni da kaba, mea dhovi ke muni na kabinaka. Ia muni tumu muni lele usara, me bakasa ala taka be ke muni ko choba na kluni no muni ngasi. E na bono sandavi kina na wani shudu kene wani. Gire ba, muni rongana na Israeli choba na no da klu ko choba, koe duanga. Duanga na klu. Ia moni lo mani choba, na no mani klo e na lo mamoni to doko. Ke na lo mani to doko. Ke na no mani kuku o to doko. Ia na bosongo, o saboro tabi ke mani le singo, me tiko nga e na lo mamoni. Na mata ni vida le tike no sabili kawit. E bosa vare mimbi tiko na klo. We kenda na itumutum. Tata nana. Karo ni wasuasi ni kai vare mimbi taka, sa tareira na ngoni. Ia moni ngomatua ni vagabuliza veira na lube muni. Kandau wasataka ni kemuni sa tiko e na nomuni vale. Ni kemuni sa lagoboli talanga e na sala. Kadi kemuni sa koto sombu ni kemuni sa nduri dhake talanga. Ia moni bauda me vagatakile kila na linga muni. Ia me vakane ukuku e na maliwa ni matamuni. Tikine viwa. Ia moni bola talanga e na nduri ni songo ni nomuni vale. Kena songo ni nomuni mata-mata ni kon. Na makasama bagai priu. E banga taikina na bosongo na sema. Na sema. Na sema en dua talanga na yabu bimbi jelotu ni kabitu nile siburo mai nda vital notaka na makasama ni daga ni bibo ti sepeltaki. Na vingravi o sivi na nono susungi uira na kawa ni lo malangi karaboro tagi na buru-burungo me boro tagi na nona bula kina na lesu mai natura. Na buna tombasi kamai kina na bakasama ni three-legged stool na ndame tolu nevan. Na itabi ni mata bubale, na itabi ni sogolotu, na itabi ni kornibuli. O tongor tobiokan na Christian education, Adventist education, na tabi ni tata ke nana, non tabi na kasinibuli, na non tabi o ira ndoni vingrabi na lomba ni sogosulu. Na bimbi ni shema lifestyle. Na kai ba bimbi taki mai vale, me lei ba bimbi taki na lomba ni sogosulu. Me lei ba bimbi taka talanga, o ngasinibuli. E ve vabuli di vera ngone korribuli. Turiti come che la raspakila te nga sibuli lu la integration of faith and learning. Ni vital no tagina mathematics, ni vital no tagina science, ni vital no tagina geography. E approach tagina vi subject todo che vabuli di korribuli. Na perspective ni lo malai. Non ni vande lo malai. Il mama le staru in bimbi. Venga sibuli. Me kilana kalo. Balata nona goal. Rangwana go me kilati go reda tiko na kalo ni boga buli kede. E tumberi tuki. Baka sabatalanga ya. E apply taki. Ana nona itai go tata ki nana na nona susungi nona garabi na ngwana. E bore takatali. Doyani. Ana loma ni soko suluta. Ana na bimbi ni vivo bulidi. E ndondo me boga zuri. Kabato de takira na bakasama. Me buke tiko na ngone. Me buke le suri. Me buke o tata ke nana. Ana nona. Vengarabi. Me vengarabi mai na buni lo mane todo. E lona todo. Garaba na itabi kadibu ko ikina na kulu. Garaba na kulu. Lo mana. Nona bakana nona bakasama. Nona kuku o todo.
Garaba na Londina. E baka tonde te lagi kina na baka sama. Na kina baka ndota kina mbula ni baka bauta. Menandua ni tama-tamata. Kina ndota le ni tama-tamata. Na baka bauta ngo me mbula me kuniani. Na yala lo talaga ni nung mbula ni baka bauta. Me baka tonde takatiko. Pongasi ni buli. Kwa na first teacher. Tata bata kinana. Nunggu baka bauta ngo. O baka bauta na kalu. Kwa duanga. Mana we kalu era tu na ngona no kalu ne be mata ni tu tani karawa ni ava me bogale tilet ta dorkina na rai karangule bam kina na kalu ko le ndoni be buli lo mala ki burbura ko na kalu ko be sere ke mai tipita wangala ta kira na no ta mata Israel mai tipita ene la ko kena kuni wale va na kalu Ibu bubuling ko yung mga dito na ibolta mo na bakasama ni monotheism. There is only one God. Di kuha sa libo ito na bikalu satu. Murmur. Saro ni kalu na ilabo. Saro ni kalu na dakadakan. Saro ni kalu na social media. Saro ni kalu na bika sa nreta tu nelon. Sa malil kida nelon. Sa biutatani na nonin damen na kalu na nonon dambula wata mataan dua na lo matalanga ni nonon mata buban baka di tikataltunga na baka sama ni kai baka tikataltunga na baka rua na baka nanano ni teachings sa nasema itu kira na baka nanano ni bunaw ni kalu sandondo meyabu tu nimbula nakakedo voedora me boton ditaki ne bunau keina nona bosta na kalu ni udakabe nona dingi o voedora nona botulawa o sidi voedora wala wasala takiao ne bunau ni kalu wasala takiao na bosta ni kalu o sega ni dakabe nona ka mana taundaku ni bosta ni kalu nakakedo voedora na ruku ni mata ni singu wakati kina na ibaka salo bite birtone lubeng na baka tulawa kedo na baka dor na loma ni nungu matabual au na zakava baleta kaiti na bosi ni sia na loma ni sosurut sia zaba kede zaba ngana kau na roni baka dor na bosi ni klo ebe baka tandita tukune bea na bosi ni klo na zaba be boy baka tandita ital tuna kina be kenda na lubi ni klo na matakani kuwa na loloma bona klo Todo ni nungu loloma monaka. Total love relationship. Nindareda na kinebitu moningu matua ni mga buli debe na lube mani. Kando bosta ka ni kemuni satu ka na nomuni bale ni kemuni sala ko boli talanga na sala. Ka ni kemuni sala ko sombu ni kemuni sanduri da ke talanga. Tiwa ka na makasama ni intentionality. Intentional faith transmission. Sing nindona ka edaka nga mai vingu tuyan. Endona ka sa tiki ni nungumbula. Dola ni nomang. Bevo endota ka na nungu wakambautan. Beira na leo ni nungu mata buban. Embula na wakambautan. Na wakambautan e visible. Na wakambautan sanga walangan kani usyu. Na wakambautan elurai. Elurai da uira na leo ni nungu mata buban. Tata siya tukunin doon ka ang bulatak na kautipon. Na makasama ni kaya tagat kinibultam. Muni boda may baka takil-kil na nilinga muni. May baka na ukuko na maliw ni mata muni. Muni bola talaga nanduri ni no muni songo ni no muni bali. Songo ni no muni mata-mata ni kor. Na zaga ni vivo huli. Siya ni pandita kinendo na bono. Siya ni ako ibale na ngaw na zaga kina na nando baka ni mataka.
Sianga ni ado belutu. E tara na mula todo. Bale nalap. E dola ni romango e wendo na gasini buli. O ya wendo na mbeti. Tata nana. Na nona bukei na ngonengo. E bagalonga taki o kine na kalu. Me kakuni ngole tani mai na nona bagang bauta na kalu. Mai na nona raida na kalu. Lava. Au vila kata. Me bukei na ngonengo. Me yanga na bulongo. Totoka. Rauka na bulongo. Totoka. Poi tabi na shugo sugulutu. Poi tabi na mata ditu. Rauta mai na kaya na numa na mata buwale me rauta mai. It's more than that. E nongo I dola. Nona na bukei na ngonengo. Me yanga na bulongo. O sivi na bula sambera. Na lotu. Vare tane voltamu. Ia ulevu. Nangarabi kalau. Ia ulevu. E yanga na bulongo. E na bula talanga sambera. Wendo na kaya ni dola tino mango. Ia wendo na gasini buli. Ia wendo na mbete. Ia wendo na itum. Na bakasama. Na ngonengo. Me bora utaki. Me ronyada me vangate ko na kalu. Ena malayanga. Ena bura. Sa sulia na kalu weekend. Me da wara katiko. Na bono tale. Jerusalembo. Sa bora utaki menon. Lama tale. Nona bukita lang anangwan. Me kilala kada ka. Bula taka na bula indondoni me bula kila. Ena bula ni vei maliwai bate keira era sega mbega ni kilana ka. Sini bagang bauta bate ke kwai. Lalo ngona sona mbita kila no vale na ngoni. Bila ngole ni kuribuli. Kuribuli era tukila na botali ni ngone. Duin ni buli era susugi mekin. Duin na no world view. Duin na teachings era exposed takin. Me ada na ngonango me kila na bula endondolo me bagarita que ni vi malui batikira rasini bambota na kru nandoni bibu narota me barete ni voltamo kemdo na mashima kemdo na dina na ngonango me stand out na letini na songoni na letini tiko na bakasam ni vin rangati na letara bagalele na bakasam letanial baleti sa chef orongo ero stand out ena bura mata ditu seni kilana kalau nando di bembu de rotuken saya do meru li bakata kilana kalau baleta ni sei dola ni no gumbulo eu indo ni tum na no buke indo na ngone me kilana kalau sanarao na ngone go me kauta bata ke ko na kalongo ena bonua baba ngaila kauta bata ke ko na kalongo e kornebuli ena na bono ni daka eloma ni tawoni nona bondo na mbasi na nona vitartara na social media ke na kai na posta kambeka ena varita na kalu yang garabati bale na sabuke ti ko mai vale lava non kita be ndo tum to nurture that lifestyle saya me nona lifestyle ndo ni shuru ni kalu ndo na ngone the shama lifestyle na daba na teaching ni romalai itu talanga kina na bakasama ni kina sarado me bakasudumi nambulong sa deo mai bia uni tumtumbu tata kenana sa bakasudu sa deo yani vera na shuri ni kalu na yalo li no gumbule ni ngarabi kalu sa bondo tak sa non red the reproduction of that lifestyle edaba ay dorka sana lorai na vele la tibota kena kalu na kena rokovi na noni bunau kena rokovi na nona bosa na kena ndokai na kalu na kake de boedori na lomene matabubani sandewa satombo kana ngwan sayado merabore taka na bimbi ni ngarabi kalu na bula pakatamui na bula sasava sa lore na kakiri na boedori di tugo na bono ni songo o na sini bagata gir na kena bo au sana mata tai kweti na kalu di tugo na bono ni songo ya
Se songo baka viti, se songo baka tabanga, se songo baka lut. E dua tunga na yalo ni nungu bula. Au sana baka retaka. Na yalo. Ni kalau sama-sama. Oh, ngarabati. Baleta na boso mo na sama. Kini balik. To sharpen. Na kena baka ngatari. En dua na ka. Aya ambega ni dagada. Tiku talaga kina na baka sama ni kena deuti en dua na ka. Pero na matisau. Eran daw baka taken do na yaya ngata. Merau ni deuti kina na dagada niling. Kaya kamo na ngole mana handicraft center. Isuba. O na reda kina na bi matangali. Dagada nilinga. Era wuli tagitukin. Era deuta mai na matisau. Pero na kina daw. Na iwau. Na takona. Na tanoa. Na vi matangali uku kuni vale. Da isele. Kena vi matangali uku ken. Labar do bogador na matisau. E como endo na kau. Sanga sibi babinaka. Sanga bogador na kena isele duindui. Me deuti ken. Sini deuti ka abandua. E deuti tiku. Walele na bishik. Tosa tiku. Tos tiku. Me adoba ni salai. Tu na kena ibagatake kilo. Kena maka. Sa tu bandua. Ene yaya. Sa deuti tiku ken. E rau ni sele. E rau ni dona matau. E rau ni dona. Iau bagavit. Kwe nandau. Vai ataka. Nei toke. Kasada me bolitak. Na bakasama go. Tuki na nonday tabi na itubudum. To keep repeating. Tukuna tiko nga. Tukuna baka wasto ma. Meado na nga una. Sa me baka mawe na boso ni kalau. E na rambula na isun-isun. Me baka ni tatal. Basta na kuta patakira na rambula ni baka bauta. Na rambula ni ngarabi kalau. E na bonua da mga. E ralago kina. Sa baka mawe na baka bubuli. E buki tiko may kinalangonengo. E na nona ngarabi tiko may ba. Na baka bubuli hasta ya do me tarada ka na rambula ni baka bauta. Bonua da mga itu kina. Na pakasama ya. O baka bauta. E binakata tiko na kalu. Me baka bimbi taka be kendaru. Na mate ni gas ni buli. Tata be patake nana. E na nondaru bakasama taka mga bimbi. Na nondaru itabi. E karibe kendaru kina na kalu. Probada me boto de tratala me boto de tratala. You ko patake yao. You and I need to exercise personal faith. Melo resaranga na bulan di pagabot. Kaya, waktu diterita itu nggak napakah sama ni the Sabbath school lesson and a mother. Navava na pagabot. Nahala na ni pagabota. Au bota kilati ko yao ene vishinga ni nogu bingarabi na loma ni nogu matabu. Navava na nogu pagandota kana pagabota ko ene bula ene vishinga. Eyo. You and I need to exercise personal faith before I share that faith. Better ni soli na pagambota ya na loma ni nogu matabuan. Kaya baka mo na taro bigyan na matangin ko. What is your greatest teaching tool? Nadaba na yaya ni zakadaka arangi ni zakadaka bimbiton do na senya. Ondo baka takin na nomu. Vei bagabulidi. What is your greatest teaching tool? Roni so mga nakain na roni kamay na matangin kuwa. Sauni no data. Iyo. What is your greatest teaching tool? Ako na siya ni Bantara mo ni Nabos May. Dora ni Kamay? What is your greatest teaching tool? Basta tiyaw? Preno was siya may alam makasama. What is your greatest teaching tool? Boso ni Kalong. Was ni Kalo? Tutoka? Total? Your action. Lava?
Apa? Namun bulan di besinga, namun bulan, namun action. Totoka. Eyo. The greatest teaching tool. Nambula saranga umbula sa. Pwede buna uli butondo. Ira nangone. Endaw tukunitu. Irango na greatest hypocrisy detector. Irango rareza binakatuna no nambula. Irango rakilatu. Kahit tuwina chiko tatango, sirikandin. Kahit tuwina chiko nana, sirikandin. Mlete dota ina yala lo rede val. Dota ina yala lo nimbula urede tukune bishinga. Kene bubule tukune tu. Kena kale tukune tukune bole lutu. Ken dua e kile kenda babinaka. Irana lugan. Irana luni nonda mata buwan. Kebaka na rede baka bimbina baka samungo. Na tarongi kenda kene. Baka boyo na nukumbule ni karabi kalu. Oyau. Are we genuine in our relationship with Jesus? Are we living fully devoted lives? Lore baba. Rodi rarida nangone na pakasama ni nungu. Sa moda kela mo sa tigo na dala ni TV, sitting room, study room, sa ngarama tigo na kan. Sa redi ni sa tigin durutik. Usawa, ulida tigo na ibolatam. Ulida tigo na alprepsay. Era redi nangone. Isi di dala na nungu sulia na sursuli. Kila bo sukari na ikatit. Era redi nangone na nungu muta tugu. Na vika, may maleta na kena ngarabi na isong luto ni kalu. Nida ka na luto, era redi nangone, oyau, do sanga me mate di tamata, mate di mata bubale, me ado ni balut. Tali meranga imbere na kena mo. Redi tigo nangone ni alo ni buri na bula ni ngarabi kalu ya. Era besi. Maleta ke baka sanga ya. Ene sinara ni progress na nungu ngarabi na karoni wasiwasi. Anabuna, baka unde tigo na tigine ba. Tigine lima, tigine ono. Moniro nga na Israeli, choba na nanda kalo ko choba sa doon bau. Ni lomani choba na nomani kalo na lomani todo kene lomani todo kene lomani koko todo ko. Ina bosong bo ko sabu ko rota be kemi ni singo metiko nga ena lomani. Kuni tagustani na matai ni bengarabi. Mubagata kilawa ya ena longumbula ni bisinga wendo na kasibuli mate ni kasibuli tata bateke nala. Na nongu kilana kalo. Kena nongu bula ni yalondina ni nongu ngarabi kwa. Berarti kita bekas tengah aku ada second phase. Rendre monotos kena progress kena. Berarti kita minta lembastika kena na bananan. Moningu matua ni bagabuli da beira na lube muni. Baik. Isa marro yau sa kandila mandai liu pada nongu bula. Sa todo ka pada nongu bula. Sa ro ni ko ibakan jawata ken. Beira na isirsut ni kalu. Saya na bosi di kalu. Men non roba na loma ni mata buwan. Balet sa non roba liu na nogum. Sa lewayau na bosi dikalu. Sa liu tagiau na bosi dikalu. Talado mo na buwan deo takati una. Tara na kake do buwedo. Lutu ba mataka. Sa day. Sindo talaka na bisi sumitakan loma ni mata buwan. Palita na prophesy. There should be a fixed time for morning and evening worship. Siya ni vei tuyaki nangau na ni sokol. Surangau na zaka na ono, surangau na zaka na lima, surangau na zaka na walu. Siya, kunal prophesy, there should be a fixed time for morning and evening worship. Nangau na ni baka doon short. Baka matabubali. Sando doon ni Mendua. Wala talal prophesy. Nangau na talaga, sando na namay kina na ingilo si Melomalang, meron may tiko matikikena, malumay kena, nangau na ni Notang Garadikul. Surangau na wala man English. Kaya siya ito. Sa may wawa ito na English na sitting room. Men nangaraba na kalo. Kaya siya tutali siya na onga-onga. Diba ito na ito ginabakasama ni fixed time for morning and evening worship. Asama ka na ito ito na lumeng. Ulay na matabal. Kali mo na kalo. E wawa na kakinan. Meliw na kalo.
Isado mai na nona ngau na kalau. Biu na katodo. Ya baka tondi tinggal tinggal na bakasama ni priority. Na God first principle. Elio koya. Ena loma ni matawa. Na dapa ya? 6 bulan ni pakambuta, 6 bulan ni karabi keluya. Ya sarawa. Saya do mera susuinki na nangwan en loma ni matawa. Saya do ebore natale. Dron roma na matawa. Sana do meda. Na shuri lebu tundua. Kaya kami na taruin ka na talaga na matanikum. Laba na numi shuri lebu tundua. Ela loma ni matawa. Laba na numi shuri lebu tundua na loma ni matawa. So mbega bikenda bagasta mataga chuko. Sana gas chuko mai sura kami na loma mataga vira na mwana. Ayan. Daray na makasta mong bikenda na lumini. The greatest gift that you can give to your children is your own example. Na namumbula. Na yala ni namumbula ni garabikalu. Kaya, yarota lang ni kaya. That is the most important wealth. Do baga dora tigo ya. Iku sabakan do taga tigo ndo nambula men ron roba na namukam. Sanado meretuna marro ya nambula ya na lubimu. Na lubimu taga ni na lubimu melewa. Na kota bata ke kwa na bagang bauta ya na mula ni garabikalu ya na loma ni nona mata bubale na ngona sala ito tegi nona mata bubale. That is what we call generational wealth. Generational wealth. Yo, we kena na lumini kalu ni matani ko na wealth lebu tondo baleta e bagang bulan na tamata. Lotu yang na bulongo na mula talaga sa amin naman. Mambale kunin da rei da bagang mama na bulan. Na ngonin no da bingarabi laka wala nga. Lebu na kasta tunikua. Naroni baga toka me distraction. Karoni baga letilat. Yan ang the mission as parents, as teachers. Doni bigran. Na masulaga mo na kalu me bukikan. Na Martin Timothy. Na wasya 5. Kinewalo. Narakaya mga retaka. Na nabing politiko. Tamad ni Klopola. With Timothy. Wanda babalay. If anyone does not provide for his relatives, and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Kasama taga bimbi na kaya mo rin ko po with Timothy. If anyone does not provide for his relatives, and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Kasama bimbia. Kaya baka yung duwas taas tenga ni baga reida ira na kay nona. Kapag lebu sara kuirna nona lewe ni vale. Sa dagitaga na bagang bauta. Kasa wasi bidake ena da. Sa wasi bisomu. Kukwaya taas tenga ni lut. Lebu na kaya na bakas pamataga na itumtum. I want to be a provider, good provider for my family, providing food, tuition, fees, other needs for my children. The kuniralangan do naka metuna kakedarangan rem. And another role as a provider. For about the show, rua tulu na nadadak. Dona singa, bladadap. I want to give the best to my family. So the situation, because I want to be the provider, to do my best in providing things for my family. Kla, so sa sinimaro ni singatam. So sa singa ni, ado may surabuno sa sindo buwan tabo ni singatam. Kaya nanumi, nambula ni matabuno. Kaya nanumi ni siya ni Randy. Kaya nanumi ni siya ni Kakan. Kaya nanumi na payment ni go.
Kasama taka mimini kuwa, kaya barita tiko polo biti mo. Kuwa na makatara na presa ni buru-burango me kautatanya na kaya ndondo mo baka mimitak. Kuwa na makatara na presa ni buru-burango me roniado me kautalaivi. Na numu baka mimitak chiko na lomi ni matabuwale me raraida chiko na isulsuri. Na kau baka marangita. Na kaya kalebu ba na nombula. Kung nakatara, napakasama ni materialism. Nung binakata ngo, nung binakata na yung go, nung binakata mo bukata ng rituya. Itong rebata ka na motokalibu, nung matabuwal talang, mendotal na motokalibu. Sinadala mga motoka. Kau biya pakalita ko. So nangauna, sambilingi kaya na ng bulan ni V. Murumuri. Ng bulan ni VCCV. Tamata pa kang bauta. Kanda sang wilalawa the most important thing. Nanumatiko. The main thing is to make the main thing the main thing. And what is the main thing? Kabarita tiko Paulo. Kaya kayo doon? Sa singa ni Elon din na nanonang garaba, nanonang itabi, na loma ni nonang matabuan. Ira na kayo nun. Posible ira na loy ni nonang matabuan. Elon din na nanonang garaba, nanonang itabi. Ni vei susu. Nana bukay. Na isulsulungo. Me boro tagilomalay. Binakatakan na tamata sinilog. Turmay kaya na nandorumbulo kindaro na itumutumu. Tata. Husband. Dulu komen na bosta na husband. Pagkati ko doon na ringi, na karauni. Nandoro itabi. Nandoro marro na nandoro matabuhan. Outside influence. Kaya na raw ni zaka-zaka kinanateboro behira na tiko may tumamera. Sikambotea na lomani nandoro matabuhan. May vagazazana ng bulan nandoro matabuhan. Nandoro itabi talaga. Meronyado. Merandei. Kakuni abalati. Kakuni malele tumba. Oira na lewe ni matabuhan. Daru marro na daru matabuhale. May nazakazaka ni meda. Nazakazaka ni meda. Nazakazaka ni teboro. Raba ay baka mimitig ko na da bunaw. Ay tugu-tugu na singalibani ko. We will be more powerful when our homes are well ordered before we give this message to the world. And a powerful na nung bunaw. And a totoka na nung tugu-tugu. And a tozoka na nung bingray. Kaya baka sa tozoka man na ng bulay ba. And a re-reza. Kaya baka duy tau-tau-tu na bulay ni matabuhan. Balata na kaya reza tu mo bro. E na mudo na itugutuk. E na siyang ni taudoka na itugutuk. Kaya baka ewa mandanga sinilaw ray ni yang itugunan nung itugutuk. Yan ang loma ni nung matabuhan. E yang na itugutuk ni kalau. Ko via buno tatu e na naratong bulan na lebih. Wana watingu. Ni bera ni lau kaulotu tumba i bura-bura. Kaulotu. Meyanga na lotu. Yan na loma ni matabuhan. Merareda mai tumba. Na kaya kau tiko mengo. Iyo santi na kim sa saraba tiko. Kim ay misareda. To sambula taka tiko na isul-sul. Sambula tako tata, sambula tako nana. Na ala profesai. E baka mimita ka na vakasa mambimingo. Bikenda na tata kinana. Train your children to follow the voice of God. Berarti lebu nandomo satu. Satu ni kuburu. Nandomo ni social media. Ngo na pandemic. Lebu sa taray buru-buru tu. Na pandemic sa rebu-rebu tu ni ko na norambula lebu na mata bubali. Sa taratu na visuka tu na nangauna. Na wakasama. Ni kena sa tazori tu lebu na mbula ni ko na impact ni social media. En anonda mata bubali. Levo na ndomo sa roka tuko mai. Levo na kasa kauta tuko mo buru-buru. Al profesai. Train your children to follow the voice of God. The main cause of separation or lack of discipline in a home and churches is separation from Christ. The main cause of lack of discipline
in our home and churches is separation from Christ. Tara, kua, we can be together physically in our home, but we can be separated emotionally. Dora bura-bura, tukinir nangone. Maleta na kaya ko tamay na social media. Dora bura-bura ta tukina. Indonesia ka, dora matakan na may, Indonesia na may tubata. Nana, dubara ko ng taleboni, dubara sananggo. We wander away. Ito ba matakan na, ba tayo ni matakan ni kuwa. Tukina na italo ni ngone dinrui. Sa rito tamana. Sa rito tamana. Sa tara na noniyaya ng ngonengo. Misalak. Sidikila ng ngonengo. Na kena mositu na eloy taman. Nangono susugi kwa. Nangono baka maragat. Sa naging go. Membuta na kumata ko. Wakati itu na bosa ko. Nangono ko sangay wander away. Nona laka ni bura-bura. Away from his parents. Away from his father's love. Sa laka inoko. So nangauna, andi na nambulan tukin. We wander away from God's presence. We wander away from his teachings. We wander away to the world. The sinikila. No nambulan na bisi. Na tamanda bakalong malagi. Ewara kikendeto. Ewara kikendeto. Namaka. Isa, nguna raba sana lista limikina. Natatango ng walang. So nangauna, tigo na kalo. Baleta, nabika, nasa baka tawa na tukinan ng dabakasama, baka nga tukinan ng dabakananan, nasa may baka mimbita tulungan ng damatabubal. We wander away from God. Labasuti na kaya, dakat ko na loman ng gumatabubal. Katiukin na bakasama, nuyaw sa, lakotan tigo, nelong sa, lakotan tigo, may buwan ng gusto. Main cause of lack of discipline in our home and churches, separation from Christ. Sotal na kalu sa durti ko. Sotal na kasa ang reta tigo na. Because they will lenga. And the lesu may be Kristo. Lesu may buwan na kalu. Nanumulolo matumanda. Kwa sa tiga mo malumo, matamay. Kaya wala kalu may bukiko, may kokota. Nayala lang yung bulan ng garib kalu. Kaya atiyo ko nandun nangauna. Nangauna sa kaya tiga buki na mong garib ko, dingomi ko yan. May kata-kata, molestal. Yan ang bulan ng garib kalu yan. Ano itugo-tugo ni pula, sulo-sulo ito may efso. Tugu-tugu talaga. Sugulut, efso. Ene boleh dipakai. Saya di nano mulolo matom. Lifestyle. Mulai tu mulai suwana kelu. Ena natural nga. No mulai suwana kan. Saya londir mena lagi ni ko mena suwana kelu bukan aku ni din roya no nakaya una lis. Una tali bitam, una lago tali bitam. En redo ko na vika ke sewatu ma buru-buru. Siang ini watawan raw na bono didil tu na no baleta na bono na kita ngana kelu seta lindo na kana rugu ni mata di singo eroni baka mamautak rawa ni kota mai na satisfaction din olo mala gitu doga na no da kelu satu kuno kaya au na ia no na lesu bitama o de na mata di tamata e rei na ngoni din ringo ni sali sumai tama ni ngoni. Ikan na namin kalu. Nakalu wari kenda tu na bisi. So nangauna wawatu na kalu yo yau na lomango na elong tu tale banandora mo. Because to come to Christ sana natural nga nanguna wala kata talanga na watingo. Kaya baka raw biya wakiti ko ni kuwa baka biyotini. Kaya baka ando sa biya wakiti ko baka leo ni mata bubal. Tata patigir nangone.
tata ba tika na lube mtangani sa lube meleo o ve olomala ngi suri tika na tika da lesu ve karis da lesu wana na ka na rebu ni lesu wana kalu na leva kila na no mata bukan na leva kila na no da bio ka ni batikira na lube gori na kandangan reba ne ututi ni ngaon Blata na efsona was ele matigene tin kaon e bore tagati redeeming the time because the days are evil. Redeeming the time because the days are evil. We can rewind the time, but we can redeem the time. Ika na Ruben Clue. Teka mo ni kuha, naginak. Ayaw na problema, babi nakatakas sa nakausa kila. Sa tigi mo me, select tigo may bukan bos dia no bukan tangan na bos. Sa tigi mo me malumu tigo may na no. Ke tigo kina na bakasam ni no mo bulan ni ulida ni voltam. Naginak. Ayaw mo sa tawra ng unang ko. Me ulida kina na bos ni ko. No go shebe skules. Do kritigo, we shouldn't only be spending time with the Lord. We should spend quality time. Quality time with Him. Kakuni zaka wala nga merawa. Mleta ng bulan ng garabi kalu. E zaka wala nga merawa. Elo rey talaga. Ng bulan ng garabi kalu. Kwe zaka na yalon din na lomang todo. Muni long todo. Koko todo. Elo rey talaga. Yan na baka mawe. E baka ritratale buwan. Baka taray chisu. Metiko. Yan na lomandon yun inumudong mataguman. Me vuole trattare, sono a caro di na lomandon, roni zakadak. E roni social media, roni telefoni. E tigo na senta. Me te vengo na kere. Do sabia lago tigo na senta. No, allow Jesus to be in the center of your home. Meraniado me da. Oda matabuban. Pendona lo malang ilele. E vorro tagatigo na lo malang live. Saber. Beri maitini. Songoni. Era mataganiko. We cannot experience. We cannot serve effectively in our communities, in the local church, in the Bengarabitukin. If we don't learn first to serve effectively in our homes. Seniraw ni nalay todo ako na nung Bengarabi na lomani sa kusulut. E na nung koro. E na bonua ni zakadakan. Meu kaulo tu ani tuma. Kaya ka sining ngaraba yan alon din na nung gitabi. Ni zakadakan ni kaulo. Ni bakang bulayalo. E na lomani nung matabuman. Ma, ako na bimin na statukin. Pagkatakla na wasivit. Tiyo kina na bakasam ni Vinrangat. Siling. Sa nanrangati na tamata. Era boro tagilomanan. E basti ka tala bakasam ko na wasitin ka ba? Don robas na kabul ka ba? Naundur. Na pagkatakar-kar. Di kumu-kumu tamata. Sunday na nararambulan. Sama tua na nararambulan ni Bagambulan. Sunday na nararambulan ni Garabi Kalu. Sa sengin gaya pala tiraw. Sa pagkatong di talang kinalabakasama no ira era sa pagkatong di tagi merasar no na Kalu. Kalu ko yung buli lumalang kiburo. Kalu niya parama. Kalu tebita. Kalu ipita. Kalau Johnny, orang kalau nak langgas, nomu kalau, yang non kalau, uira na lubenda, leo ni nonda matebuan. Sali lora ina boleh ni boleh tekla, ni bera non lesu mana kalau, nablaga ni bin rangatiu. Sabat tundi tegina nunggu commitment. Oya usana bakalo tiunga bichoba.
Ena muri kele na bika kele ngo eliu na kalu na doni bebuli. Sabato tunde taka na pakasama e bagare taka. Soni na boleh batekla na wasetin ka ba wirango era muri na lani. Ena biasa na kele nga salah ko kene ko. Seni dala kene lewa. Sa seni kune ngusuru na las. Na bulan yalan dina loyalty, total commitment. Iber ni so na katu menilong. Terus healing. Tikin na makasama ni intellectual, spiritual, maturity. Sinra tali na balat. Kau vambau ta sanding. Na kau tutaka sanding. Sinra ni dua na balat yau. Na kau vambau ta. Endokana kan. Sab-sabaya na materi kan. Na bula kile na bising. Na bula ni nungu ngarabi kalu. Ado menangon sa sinra ni balat ra. O sabata kile taki menona na kan. Na silinga. Ibu kata untuk tak. Tanyala. Nona juga di dalam bulan. Sa silimene ibu karo. Tuna noni lau. Bertuduwa. Ena mata kau kul. Ena Buddha mai tura. Koe pera bulia. Wane bukan sudah tui. Pai boleh di kole wai buru-buru tuna ngone. Portongor tu sini apa lagi? Tu sini biar tu. Mereka ni tu kila. Dua anak kelu. Dan tu diminta tu buat. Kau yang buli normal lagi kiburu. Coba. Sinra ni tu betul le buat dua kelu na rukun ni mati ni. Silinga. Ya dah kapitan dia lah. Nanti satu ni kira me kau tel dua kelu. Me ke dua itu kan lomai pepero ni. Pakai rabi itu kan masuk tu kan dua tel anak kelu. Mana pakai mati. Na bakas sama talanga. Ini noto sapa to deta kana. Na no sini apa la tira noto pangambut. Noto kaya. Ke bakas tar menanga. Ene sengi ba mulai kito na kalongo. Kito le senga ni duba. Peke muni. Ana bin rengat. Sapa to deta ka wirna tamat ni kelu to ni pangambut. Tamat yang dini ni kelu bukan kita niam. Away from home. Away from his parents, alone, in a foreign land. Maten tu iveni. So tabanan ren na viva toblei. Living in a secular world na ngona. E kauta vata ke koya na kalu. E bukan bimbi takiti ko may ban. Non ra kalu na Israel. E kauta vata ke koya e na bonua bulay. E kau tawata ke koe na bonu itu kira. Kau tawata ke koe na kalungo na bonu ni non bakam. Ana bin rengat ya dah kabir tamat calon dini di kalu. Dah kabir Joseph. Na bin rengat go. Waktu ndita no koe sa sino nya bola jeno nambuli di bakam bot. Te magi koe na maramaya na wati Potifa. Pero mo de bat. Itu no koe. Rawa na bia mo da kama ni bala dango. Sinabi tamango. Sinabi tinango. Itu no koa. Wana nongo kalu. Baita na nona loyalty. Ende. Tomata. Wana. Ana binregat. Ne oito tiningo nongo. Na presa. E na basi kamay. Na nabalata na nona bule ni bakambauta. Sa nandua bata uburu-buru tudok. Sa nandua bata na liuli ni bem mata dito. Sa nandua bata na liuliu ni mata dito todo que liuliu ni bem mata lot todo que buru-buru. Pero sa turen done sana. Sa turen done sana oir na tamata alin dinero na kena bo. Piokani. Sa senga walanga nira nanga indei
ena ngauna ya. Nono de na ngauna ya. Ena le boka tonde te ngakina. Ena nono de na vi kala le boka doritu ne visi. Tata ke nana. Dingi la inda boka doritu ne visi. Ni kua. Sa boka ro te giau. Na raga ni vin rangat ni romalai. Kone bukea me unde. Ena ngauna nrendre sa tiwe matata. E bukea ke nana kalu ni singili ni kua. E bukea na nada mate buvai. Endaru de kevi ke endaru tale na tata ke nana. What is the most important mission field? Loma ni endaru mate buvai. O Noa. Sigan bega ni dua ya lo rawata na nona bunam. To keda na leo ni nona buvai. Erto bonda na wanga. Erto bula todo. Sada gumasu ni na bukea ke endaru na kalu. Imbere ni bolo tagi oviti. Imbere ni bolo tagi na endaru kor. E bukea ke endaru na kalu. Mera bolo tu tagi rau mandeliu. Na leo ni nona buvai. Membula. Ena todo ko na nona kulut. Tumba. Ni la sambula. Ena leo ni nona mate buvai. Sabata kiri taki. Nrangat. Me nona na kalu. Boro taki. Ena nona mate ni tu na Jerusalem bu. Wande tegi ni ninui. Ito na le bula maro. Waka mate buvai. Ena wanua talingo. Ena koro talingo. Me tau moto. Wala mataka na kalu. Na nona bosa. Di sige lewi ni kua. Sana kumasu. Amen. Awa levu talatala. Awa levu na kakana bakayalo ki me misa me kana kina na viva na numi levu. Na awa levu ni tukutuku sababu na lo malang. Kalau levu tamanda levan kina al tam na al tam. Na ba ente ki ni mataka na ni ko biki man. Mo me wase biki me na kakana bakayalo sababu bina ka ba levu lo malang. Sangai suret kenda kere ni gendan tudake. Langa bikenda na uchu ni seri. Nungi suret tal lu kital chugo mengai borna masu tana masu ni viva kalau ngataki.
Ni mami kalau loloma. Na boleh menanam ni bosa. Arong abik mami. Na boleh menabi bukan numi. Ngono ni nalis sumekina ni nasig ni may taronga. Na lebu ni mami yau. Lebu ni Wallenberg ki mami Bulia. Lebu ni ka ki mami Pagonga ki mami kin. Kendo na ka lebu ni na may taronga. Ibe na sipi mata binaka. Awasulia beko. Awasulia beko mundo. Ni na may taronga. Suri-suri nga ni sulia. Ira na luwi kiman. Ira na luwi ni may mata buman. Kikimami na kalo me kimami kila. Imbera ni kimami lauka ni buru-buru. Imbera ni kimami kauta ni tuku-tuku ni bebo kang bulay. Tuku-tuku ni loloma. Buru-bura. Na bebo kang bulay ni tuku-tuku ngo me mana me yang amanda na loma ni may mata buman. Merambula ira ni mami. Leo ni vale. O sibir na suri-suri. Ni sapa kalau ngate ki mungkin. Iba mialundina na tata na nana. Na ni mami buedor na ni mami lislis. Alundina ngaraba na bunyi lo mai ki mami ni mami koko todo ni mami na numa todo. Na ni mami ngaraba na kalungo. Raniado turanga me. Leita soba. Na ni mami bobulira na leo ni mami matabu wale na sul-sul. Nakalunga tele bukem sa kunen ni may mangaraba na kalung. Singa wala ni kaya sana tukuni kaya sana luray. Rasaraba. Na besi nga ni may mga bimbita ka ng garabi ko. Sa tataw nakatikuturang na isang gulutu na UK South mga biti na bimata mo balikede. Sa tataw nakabiki mo ni Tigo mbeka na vim bole soros patama tunay tubutubo. Inakalongo nakalo e wawatu. Nakalo e tuborao me digo bikema me dikema lesua. Si mo di ba na ni may awata ni may buwa. Sama sa nakalo ni guni na bukekema me kema kila ni kalongo e wara kema. E ro ni tege bu vota le batike kema. Sama sulang ka lebih mata bubale kede. Lilu ni bubale. Tata na bete. Ni lilu ni bubale. Wakilana non ritabi. Me kima mi anraba. Alon dina ni me garaba ni tabi. Na. Dita ka na kalau ni guni na. Bukea na. Bingarabi na kay bubale na bisi. Rona bulan ni sul-suli mera marroi. Mana sang ni mera na tebo. Me adona ngone mera bakata ki Esteri, mera bakata ki Daniela, mera bakata ki Josefa. Era kauta bata keira na kalungo na buno dabanga era lau. Na boleh na nomini na bolong ata tu ni soko-soko tu na be tubu-tubu na be nagi satu. Na kenayado me baka tundita ki na soko-soko tu go. Sabi ko ni na kalungo ni na bakalon din na tagirito. Suli na bilomani na nakabata. Keira na ukeke mami. May na UK. Ela vede tigo na kalou na kakele ke mbogadora. Mendo kai tigo na kalou. Na boleh na nomini borlo, na boleh na be borong ata ki sane me patani kuwa. Na buku muni tisu ne mami sor ka ne mami bongabul. Amen.